Emisije iz Novosadskog studija, Muzička kutija i Tamo daleko postale su nezamislive bez svog šarmantnog voditelja koji svojom neposrednošću, ljubkošću i vedrinom ne ostavlja ravnodušnima ni vas, poštovani gledaoci. To govore vaša mnogobrojna pisma i pokloni upućeni ovom mladom i spretnom voditelju. Zbog svega toga gost naše današnje emisije je gospođica Nataša Ilić. Nataša, dobrodošli i kako se osjećate u ovoj ulozi u kojoj se sada nalazite? Bolje vas našla. Hvala gospođo Mićević na lepoj najavi. Osjećam se vrlo prijatno. Hvala pre svega što ste me pozvali. I moram biti iskrena, pomalo čudno. Navikla sam da budem na vašem mestu u ulozi voditelja i da ja kažem svojim gostima da im poželim dobrodošlicu, naravno. Međutim, treba ponekad biti sa one druge strane, vidjeti kako se gosti osjećaju. Je li tako? Sada znam. Naravno. Nataša, Muzička kutija i emisija Tamo daleko su postale vaš fah. Pa kako je sve to počelo? Da, Muzička kutija će uskoro slaviti 2 godine svog postojanja. Ja moram da kažem da mnogi od vas, dragi naši gledalci, ne mogu da prate NS Plus program televizije Novi Sad, pa bih ukratko samo rekla šta je to Muzička kutija. Zapravo, u okviru Muzičke kutije emituje se top lista od 10 najboljih, što bi narod rekao narodnjaka. Ja kažem, u pitanju je trenutno popularna muzika, dakle sve ono što vi volite, a Tamo daleko, verovatno svi znate o čemu se radi. U pitanju je emisija koja ide svakodnevno preko satelita. Ja radim emisiju Tamo daleko kada iz studija televizije Novi Sad se emituje Zabavna nedelja. Također u pitanju kako trenutno popularna muzika, tako i zabavnjaci i sve ono što naravno narod poželi da se emituje. A kako sam ja počela? Pa ja, ne znam, ja obično kažem slučajne stvari su najlepše stvari, sasvim slučajno, i drago mi je što je to tako, jako se prijatno osjećam u ovoj ulozi u kojoj jesam. Pre svega, evo, retka je prilika da se zahvalim svima onima koji su mi pomogli da istrajem u ovom poslu, pre svega gospodinu Draganu Guzijanu, kojeg je sada bitno napomenuti zato što on i režira emisiju Muzička kutija na NS Plus i naravno svima onima koji su učestvovali u svemu tome. Vi, Nataša, radite i na drugim projektima, što u ulozi voditelja također, ali i u ulozi autora priloga. Koji su to projekti? Za Zabavnu nedelju televizije Novi Sad radim niz autorskih priloga, kao i za emisiju Zašto da ne, koja ide subotom, naime svake druge subote na NS Plus programu televizije Novi Sad, trenutno serijal o bontonu. Koji bi bio izbor vašeg programa za narednu sedmicu, kako biste preporučili našim gledaocima? Pa pre svega Muzičku kutiju i Tamo daleko, je li tako, i sve emisije koje se emituju na NS Plus programu, možda posebno Zašto da ne, emisija, već sam rekla, koja ide subotom uveče na NS Plusu, a što se ostalih programa Radio televizije Srbije tiče, ja mislim da će emisija 7 TV dana napraviti pravi izbor. Trudit ćemo se. Nataša, za promenu, da li možda vi imate neku muzičku želju da bismo vam ispunili? I to mogu. Može. Sjajno. Evo, pozdravila bih jednom starom numerom grupe Riblja čorba, pošto sam veliki ljubitelj i riblje čorbe i bijelog dugmeta, nekog puta bude riblja čorba, po vašem izboru neka pesma da pozdravim sve naše drage gledaoce. Bilo mi je zadovoljstvo i hvala vam. Hvala i vama.